The residents of Meghalaya, including various social organizations under the banner of Kasur Kinong Meghalaya, today organized 2 signature campaigns to pressurize the state government to suspend the police personnel involved in the killing of surrendered HNLC at his residence on the 13th of this month. The signature campaign held at Meghalaya Stand Bus and Meghalaya Petrol Pump Point commenced from the residents of slain surrendered HNLC CS Thank You at Meghalaya Kinton Masar. Speaking to the media, member of Kasur Kinong Meghalaya said the signature campaign are to protest against the state government lackadaisical attitude to suspend the police personnel involved in the killing of Thank You. We are demanding suspension of the police personnel, which is a very simple thing for the state government. They also said that justice should be given and suspension of police personnel will pave the way for an impartial judicial inquiry in the unfortunate Meghalaya incident. Step arkeologik jom tau kenai sai sempat Meghalaya Kasur Kinong Meghalaya bila pelong ya kedeka signature campaign ang ni po terpom kowe yang te po Meghalaya Stand Bus DPI kumba Kasur Kinong Meghalaya kalabu ya betul betul lain ya ke sarkar situ optik buat akar sentrik jong ni kenai betul betul lain kalakut buat hak tu kesmihi Janmit, Kasur Kinong Meghalaya, kalau organize ya ketua jengkang ya di FPGs ya ketua langut di hak kulit jong kajela Meghalaya, waktu tu ni ngut di minister jong kasar kajela waktu tu ya chief minister. Buat hadu menta ngami ya kata ka jingsim sincere nak yang ke government bahkan fulfill ya kita demands kajongi jong Kasur Kinong Meghalaya. Dena kami kataw ba mentak step ru ngelami sikmat ban pelong ya kani ka signature campaign bat sikit janmit akapor sanbuji yai kan sadon ru ka jingat hang bom ti nang ni na po bom kawan ya di sport Stand Bus ringkat bat ka kudun jok Kasur Kinong Meghalaya te ko bat pikir hi nakalian Kasur Kinong Meghalaya ni Kelempan tan ya kaba he nakalian Kasur Karjala. Kajimpan kajungi kalong ba suspend suano ya kini ki kulit ki bodon putih bak siap yam dari baksi atau kalai terik. Mereka sarkar kelas singap kuman hadu ini ki por ki mamanta bar kelas suspend penban ki kulit ki basak kini itu kali bat ki basak kini itu tiap. Di kini hi kapen snubiau jangi kum ki members jong kini Kasur Kinong Meghalaya. Bat nakalian kajungi ru i ba sarkar kelabu ya ketuka judicial inquiry. Ha ini pedang ya satu. But nakalian kajungi pat malay nakadaw nakalian kajungi dawa pat ban suspend ki kulit ki badan putih yang tu kalai terik usia dia bimasi kalong ba hikwa ba kali ka judicial inquiry kalong kabayat bet guarantee kanung don kajing sya tanpa hangni hantai. Pada kini kliat sendiri kum Kasur Kinong Meghalaya ngilalet ban rung dia po Meghalaya police station ban lipet hadu kat no nakalian ka Meghalaya PS kala le ya ketua investigation atau kalau don em ka proses ka step dan nakalian ka jungi sngolengok ru ba habangi keli ya ketua investigation ladon tang kawai ka section ka IPC kata ka lais pasau IPC ban sngolengok ba don tang ka tu kawai nrei dipupun ba di section ada ban tap ya kulit di bala set up di basi ya mo ila rung jubor ka yeng betul section kita bandon bila penja yang kita bisa jumpa asiru betul section kita bandon kayeng kalapat kalapara bat kibun syu ki section ke ba nakalian Kasur Kinong Meghalaya ru ikwa ba nakalian ke government nakalian police station nakalian ke Meghalaya police station ru kan bu kenang ba kini ki jingtokit kanlong ka maklan mo saki kani step pemerintah ya kani ka second step ke ba ni kumnak tenhun Kasur Kinong Meghalaya nilai shim kani lajing satangi kujongi ba kini agitation bangin nang ile kadai halor ba sarkar kalong kuman ya kijing dawa kujongi ka kamshim la suspend ya ki arnut di he kulit ki bodon pi harapan yalam ban penyap ya iba ceres tapi thank you bat ngi nganget na kaliang pi ki media lai la saki ba i wat la news lab
jur reng I ba kajing shim benta ju pat ba ki pen pau kajing kersan ya kani kajing ki kejongi bat na kaliang kejongi ka kenhun kesur nong mulai ni da so komen ba ya kajing sedang mingkong ya kani ka signature campaign la wan ban ai ya jing soi na kaliang kayi kasam jong ba Chesterfield thank you tingin om shong thai nin nang pen juri kajing ki lada ka sarkar kadang kuman lada kampen urlong ya kijing dawa kijongi tang ni kintin hi nakaliang kijongi kinong elam badan hapok kenhun kesur kinong mulai Saya lupa ya Pak Kria. Nah, sai. Cut cuk. Này. Ada pihak siapa ulah dan macam macam ni. Boleh. Apa sengalang saya? Boleh mah. Boleh mah. Kalau macam Instagram semua. Boleh mah. Ya betul lah. Yang tangannya itu rokok tembak.